Tibonakala tiya ngekwenyuka tehlakalo tekubulawa kwebantfu ngesihluku lamalanga njengobe sikubonile kwenteka eKhayelitsha eZandspruit nase Mthatha. Sinibutile kutsi ingabe unganani umtselela wetinhlelo tahulumende tekuvuselela kwesimilo nekuhlalisana kwebantfu. Ngithi uhulumende makabuyise i-death penalty ukuthi umuntu makabulalile makabulawe naye. Ayikho into ngoba abantu bazoqhubeka bafa ngoba uyazi ukuthi lo muntu lo bulala abanye abantu uyabulala khona manje 1212 sakabuyile. Ubhlungu ukubulawa kwabantu ngesihluku okubhlungu ukuthi ngoba nomthetho wethu vele uwiki usezweni eliyiBanana Republic lapho isigebengu siboshwa khona namhlanje kuyabe kusasa futhi sesiphumile. Abantu bakhathele kuhlala bemoshwa izinto zabo ekuhlaleni ngabantu ababanjwayo kusasa baphume nakwezojela. So ngoba abantu badinekile that's why endaba bethathela umthetho ezandleni. Zizaqhubeka zande izigameko ezibumila bunje ukubulawa kwabantu ngoba kaloku ababulali apha eSouth Africa ngabona banelungelo kakhulu ngoba bulaleyo banikwa amalungelo amaningi msasazi. Apha ngakithi endaweni yasefeni indawo lapho kuvuselela khona isimilo zahulumende indawo esinganazo kakhulu lapho sisizakala khona kuba isindaweni efanana nama-church ilapho abantwana bathola khona ukuvuselela kwesimilo. Uhulumeni makakhiphe umgomo wesibopho sokuthi abantu mababoshwe mabenganikwa amabheli ngoba lento yokunika abantu amabheli iyo eyenza ukuthi begange kakhulu. Igebengu iphila kahle emajele emsakazi sizazo lokhu sikubonile ukubulawa kwabantu lokhu kuqhubeke njalo ngoba baphila kahle labantu lapha abaphuma befundile